Vladimir jeste na početku prvih nekoliko levela malo slabiji od levela 5, pa ka levelu 7 i levelu 9 bit će veoma jak jer ima veoma mali cooldown na Transfusionu, ali iskreno mene zanima džungla Double Aim, Kha'Zix, nešto što ne mogu da se setim zadnji put kad sam ga vidio da igra Kha'Zixa, bar ne u competitive party. Da, pola kule će sigurno da padne, jer će srušiti 2 plate-a, Kali nema baš damage da sruši nešto više, ali naravno sad kada je Double Aim tu, Patkica mora se pazi prokovanje ovde, Challenging Smite i Patkicu veliko problemu, Frostblood bi možda mogu da odu u korist Crvene zvezde i to će biti slučaj Coincidence, nalazi je Frostblood, teleport strane Godna, to se da proba da spasi svog AD carry, neću činiti mnogo, ali tu rotacija strane Šripela koji maši svoj prvi chain, naravno tu je šansa da se eventualno pogodi drugi na Double Aima koji ima flash, možda pobene preko zida, tu je također Lip koji će upravo iskoristiti, u međuvremenu Mate totalno ispušten strane Spooky pod svojom kulom, tako da Double Aim ovdje u velikom problemu i mora da traži način da se egzekutuje. Uzet će ovdje također plant, odlazi pod protivničku kulu, čini mi se da Godon Tosti Šripel neće moći da ga stignu tura shot, još 2 puta da ga udari. Da li može Šripel pokupi kill? Na kraju stiže u posljednjem trenutku, ali morao je da baci flash da bi došao do killa protiv Kha'Zixa. A opet s druge strane kada pogledamo Patkica ima samo 200 golda manje, Quizlet da može biti malo problemu, odlazi po da će ga naći svakako ta sekira, nema ulti da pobegne, ima flash koji svakako ne može upotrebiti da pobegne ovoj dvojici igrača, ali jako lepo džukuje Spookija, flash preko zida, neće moći da iskoristi bleskom jer tu Šripel koji je rotirao sa mid lane. Na topu je okej, Patkica verovatno neće pasti 1 na 1, a ima Kleptomanci tako da stakuje gold. Šripel ovdje maši chain, mora da se vrati nazad, Mate neće veoma agresivno. Koliko damage napravi Šripel ovdje potencijalno pada, ako Mate nađeš malo damage i to će biti dovoljno. Mate, kako lepo je ovo bilo odigrano. Upravo tako, jednostavno pričali smo o tome, kada Vladimir dođe do itema, do levela postaje neverovatno jaki. Mutio Dumi Tamkić možda u novom problemu. Da, u problemu su ovdje zapravo i Golden Toast i Kloxi može biti dosta kobno za igrača. 25 double kill ovdje dolazi u Mate. Mate je bukvalno pogodio svoj skill u posljednjem trenutku, su u pravom trenutku zapravo. S druge strane, kao što vidimo, 220 farma skoro na Sivir, 22. minut, to će biti savršeni blok, čim završi Infinity Edge, bit će veoma jaka. Olaf nestaje, bukvalno izlasno. Da, Spooky će na kraju ipak ostati u životu, barem još neko vreme, Double Aim će naći svoj prvi kill, Klox u životu dosta dugo, ali svako Golden Toast pada protiv Quizlet prokuje, naravno te Arhangel, ali neće biti dovoljno. Zeras i Breeze Shield svakako nemoćan da Mate, čak i da izgubi pola health ovdje, eventualno možda baci koji Q da se nahiluje, mada opet mora da obrati pažnju Patkica. Ako pogledamo njegov build, nema veze, šalim se. Ništa od toga. Da, zaboravite sve što je Sajna rekao jer očigledno to ne funkcioniše. Šalu na stranu Quizlet ovdje u problemu Sajna protiv dvojice, ili tu je teleport koji stiže strane Mate-a, odnosno Plox je tu kao i također Mate i ovo može biti dosta dobro. Quizlet ostaje u životu, vraća se na Šripele, čak i inače kill u ovoj situaciji. Spooky može biti treća meta, sigurno je ovdje rutovo na strani igrača Crvene zvezde, 2-0 uzimaju igrači Crvene zvezde. Oni nisu svesni zapravo da Mate Double Aim bukvalno duoju ovog Barona sve do ovog trenutka kada nije iskoreće plavi trik i sada Spooky potencijalno može da kontesta, ali tu je Quizlet koji radi dobar damage protiv ovog Olafa i misli čak i pokupiti solo kill. Tu je stopač, ali Quizlet odlazi naravno pod svoj shroud. Ovaj Baron ne može biti ukadan, tu je Cloak koji može da uradi nešto više, da li može eventualno da ukrade ovo. Čini mi se kao da je nemoguće, ima smite, ali Double Aim uspeva da outsmite protivničkog suporta i mali Baron podlazi u korist Crvene zvezde, međuvremenu mogu da pokupi po neki kill. Tamkić je već mrtav, Sače, Sona, Sače i Kennen 3-0 već odlazi u korist Crvene zvezde. Double Aim sigurno čeka ovdje Lip da nađe Šripela i tu je naravno Q da osigura Crvenoj zvezdi četvrti kill. Spooky jedini živ čovjek u ovom trenutku, ali sam Spooky ne može protiv petorici. Crvena zvezda sa Baron Buffom sigurno ovaj game uzima u svoj korist. Da, ogroman fight za Crvenu zvezdu, uzeli su Barona, vidimo koliko damage-a rade u ovim fightovima. Klox radi taj free DPS i ekipa Crvene zvezde dolazi do pobjede u game broj 1 5. sezone IBL-a.